bano babaga muri Kongo nibo bamenye igihe cyo babafungurira njyewe begeraga saa 7 saa 6 ngagenda kandi sindagaruka ino buno si cyane we munyarwanda nago bakibivuga cyane. Ku isoko rya Mbugagari riri mu karere ka Rubavu ahakorera abanyarwanda n'abanyekongo bacururiza mu bigo byombi uko ari bibiri. Aba bavuga ko muri iyi minsi ubucuruzi bwabo buri kugenda neza nk'uko ibihugu byombi bisigaye byarashyizeho uburyo bwo koroshya ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo. No uburyo burimo no gufungura umupaka utandukanya Kongo n'u Rwanda amasaha 24 kuri 28 icyemezo gerutse gufatwa mu bihe bishize. Nubwo abacuruzi b'abanyekongo n'abanyarwanda bemeza ko ubucuruzi bwabo bukomeje kugenda neza muri iki gihe ngarika abanyarwanda baracyahoterwa muri Kongo. Saiba Yusufu ayobora isoko rya Mbugagari ariryo rikunze kugaragaraho abanyarwanda n'abanyekongo bakora ubucuruzi mu bihugu byombi. Abakongomani iyo abanyarwanda bagiyeyo barabambura, ariko twebwe baza hano ntabwo tubambura. Nta mukongomani uhohoterwa mu Rwanda, ariko bayikorera imizigo bajyana muri Kongo barabambura amafaranga, ibintu byabo bakabijyana bakazana ibibazo, ariko nta kundi byagenda. Ibintu ngo byakomeye cyane mu gihe mu Rwanda hari imikino y'umupira w'amaguru nka cani nkuko bisobanurwa n'uyu mucuruzi w'umunyarwandakazi ukorera ubucuruzi bwe muri Kongo. Bakiniye hano Rubavu baragendaga bahuraga n'umunyarwanda bakamukubita ishoti. Rero bagiye gukinira i Kigali kuri stade twasenze Imana cyane. Rwose Imana baragiye turavuga tubafatiye igihugu cyo mutsinde kora ko ye badatsinda nabo twari kongera gusubira muri Kongo. Ibi kandi binemezwa n'abanyekongo ubwabo kuko nabo bagaragaza ko bagenzi b'abanyarwanda bakunze guhoterwa muri Kongo. Aha uyu munyekongo yasobanuraga uko bigenda. Kukekwa kafujo kadogo mino nagize bana basome basi ngabona ko bari kubahohotera. None se bahohotera bo ntacyo bakoze. Ndacyo none se muri Kongo abagaho gukora ikintu. Muri Kongo ngo wakoze ikiyo babonye turi umunyarwanda wacu ari agafujo gatoya. Basi nubwo bimeze bityo ariko ko ntibyaje ku bucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo bwiyongereye muri iki gihe nkuko bigaragara mu mibare y'imishya ituruka muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda. François Kanimba uyobora iyi minisiteri asobanura ko baniteguye ko muri uyu mwaka nabwo ubucuruzi buzakomeza kwiyongera. Byavuye kuri miliyoni 60 ubu bigera kuri miliyoni 70 z'amadolari, no kuvuga hafi 15% mu gihe cy'umwaka umwe buri bari byinshi. Yes, turizera yuko no muri uyu mwaka kubera ibi byose bigenda byoroshywa harimo no gufungura umupaka amasaha 20 kuri 24 bizagira. Kugeza ubu umupaka wa Grande Barriere n'ufungurwa amasaha 28 kuri 28 mu gihe undi mupaka uzwi nka Petite Barriere ugifungwa isaa 12 z'umugoroba. Uyu mupaka muto akaba no gukoreshwa cyane n'abacuruzi baciritse kuko ari usangaho urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bikenerwa n'abaturage mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Aba bacuruzi nabo bagahera aha basaba ko uyu mupaka nawo wafungurwa amasaha 28 kuri 28. Placide Nyinshuti, Royal TV.